Kua whakakotahi mai e te himātanga ki te wānanga I te anamata o te ao hangarau. So I'll just briefly introduce our panel. Ko taku whainga matua kia whakaatu ki tōku taina, ki oku tuahine, ki tōku whānau. Aha koa te tini me te mano o ngā araru o ngā taumata taumaha kei runga I a mātou ngai Māori, kei runga I a mātou he whānau, ka taia tonu mātou he whānau, hei eke ki era o ngā taumata. Kua ko paua e One New Zealand I a Ezekiel Raui o te rarawa me ngā puhi. Hei upuko tō rātou rōpū ki te whakatinana I tō rātou rautaki, mo te rōrau, ki te āwhina I ngā rangatahi. Or first and foremost, instilling in our rangatahi, our younger ones, and even a lot of my peers, that the importance of just really doubling down our kaupapa is needed. I think anything to do with Māori for in the future, but also today, what we can do today as a people, especially in Matihiko hangaro ne, o te ao Matihiko, the digital realm. Ko ali acha o ngā ti tamate rā me ngā ti maru, te hea mana o te ao Matihiko, e tino tautoko ana ia kia whakawhanake ake I ngā pūkenga o ngā rangatahi ki te ao hangarau nei. For the betterment of our people is that we all go together, is that we can sit down together and have a kōrero without the taiaha out, with maybe the taiaha, put down for a second so that we can have that kōrero and understand that it's about all of us and that it is an intergenerational kaupapa, all of this is. I'm fortunate enough to be a part of the creation of this kaupapa and the opportunity to be here to celebrate our Māori whānau that have been a part of this kaupapa, and also to just celebrate being awesome Māori, that being Māori is our superpower, that we come from voyaging greatness. Ko te hui a kiwa tētahi kaupapa e whakatōmene I ngā kaupapa toro ki tua mo ngā iwi o te moana nui a kiwa. I tū te hui rā ki te whare wānanga o Waikato, ki te akiaki I te hunga rangatahi, ki te aro, ki ngā mahi I te rāngai hangarau. I think it's to see a world where roles like mine or staunch advocacy or where a lot of the intergenerational hana that we've had to carry and the experiences that we've had to carry are now no longer needed. In actual fact, trying to find those to replace me in my role. How do I, through the mahi that I do and funding and enabling rangatahi and whānau and hapuranga tiratanga, how do I make myself redundant? How do we instill those capabilities, those skills into hapu, into whānau? You can do and be anything you want, and that, there is nothing more powerful than someone who knows who they are, so someone who knows their identity, and to be able to share that with the rest of the world, I think is an amazing gift to be able to have. Te ao Māori at this point in time, especially with how things have gone, with our kāwana, with our government, more importantly now to be Māori and be proud of that. Ka mutu, he taonga te kōrero ki te whakairo I tētahi huarahi, mo ngā rangatahi Māori I te ao hangarau. Macie Kuki, Aukaha.